Good morning, ma'am. Morning gi khoi Nifty 50 and the Bank Nifty gi market setup from the jing minute ko. Khoi kano gi intraday da scalping gi setup se jing minute. Chawrak pam ko education and purpose soina. Hai basically mo kano sida khoi nga si hoji hoji sida gi kano se chart sida khoi uri se kaino haragadi ko Nifty 50 gi lay riba chart se ko ngarang khoi ngarang gi nahan gi target tawramba mafam se ngarang su amuka mu hanna ko sida target taw singare na ra adu de market se makharom da kumning bagi mami made khoi uba fange ko hari basi gi matungina market sida khoi ni yengbu ya singa si se market se gap down da often tawrakba natragana flat to open tawraga su makharom da haidra khoi de yengbu ya bagi chances to khoi da fangani ko ngase ini lagi se line chart ne aduga I kano ju chart se onthorake koi kano da candlestick da ga line chart ko koi 15 minutes kuma 1 hours kuma da somda ying biramo adi khare hena click clear oina nam ko sida chali se chart se na hansu sida try tawrame ngarang su mukamu hanjilaga try tawre ko se thugaira pa yabagi breakout tawraga dam kharom da kuma ko yabagi ko khitang ubu fangina ra similarly ado koi candlestick ki form da mu yengse candlestick da ya candlestick ki form da su uri che si ne 1 hour gi chart ko thangna na numit ni sida mana sida sigi green line sida target tawsil se green line 16670 ko 16670 or 16655 first are ko so gi sang sida mana hanjin target tawsil se ko market si ini yeng bada masi makharom da kumning bugi mawong ne ko da makharom da kuma kan masi kadai ba kum ya ba ko 1 hour ki time frame da natra gana koi 5 minutes ki time frame da su jing che ko 5 minutes ki time frame da su masi makharom da kuma kan kadai ba leiba ko sida time frame se chawm mun mu u phang dare ko ado koi option chain da su ha pedang jingam se option chain da Nifty 50 gi no sida kai gumba makharom da haidra ga di kadai bo sat pa ya bage hai basine ba ko ngasi se koi date 6 ne aduga Friday ne ko opening day ni ngasi se aduga expiry na May 5 se oiroi ko expiry se 12 May da oirani komya 12 May gi sita ko ni yengba matam da no se yeng se magi open interest o ai se kadai de lei ge hane ko open interest se somda high dharakba matam da mana lei se 16600 ko 16000 sidi na kha 16600 aduga 16500 ko kaigumba market se high dharaga 16600 ki manak side la ga 16600 se breakout tawraga chakhraga di 16500 ki target ta yorokpa yabagi chances ubo fangi ko se ado sigi kana se 15 minutes kumba da mu onthok se rakhe du yeng se housing lai do 16000 ko okay sigi se yeng se kya no 16550 ko 16550 sidagi the target amalai leire duga 16000 magi low atop su ko yengba yabagi kano se leiri ko adu makharom da haidra ga 16550 so se ko yeng si ko sidagi su muk ta ga de ko ne yengba yar ka da se sidani ko 16400 ko 70 side ko adu sida su ko ne urse kaino 16500 sidagi musa khagadi 16400 ko 400 ta direct se le ko adugo mathalom da kagragadi mathalom da karak badadi sida leiriba 16700 se dum strong oire id compared to si single yenga kan natra ai oi se dum id kasidi Friday ni na opening day ni na oid am chaung na kasum la ro ko ado holen market open tawro matung da si oi se muko mu hingala kani ado su koi check to minasi live ta ko aduga koi Singapore Nifty huji kamai tawrige Singapore Nifty gi huji ki magi leidi se
minus the lay ko minus 230 aduga mai ngasi high chalu se si jogore aduga low the man se kai se 16400 ni natra the open the 16681 side open to give ko yeah adu ko in Singapore Nifty su kha yeng se yamna sida kano di leite adugo kharam khai di koi mayam na sum yeng bagi matu ina kitang Singapore Nifty sida koi moina market su open to han bani na ko adu gi saurak ko do yeng bani Singapore Nifty sigi matu ina su koi yeng ka dang si market se ko gap down lom the open natraga na flat open oiraga makharom da kumakpa som da na yamba no si ugo fangi ko adu market ni tamangam banate horen flat open tawraga mathalom da haya khibasu ko mathalom da haya ka su es man have the soi have the nate just market la sidi we ani makta lakpa yabagi chances to lay adugo chances se ngasidi makharom da kumakpa na khare he na ngam na lay ko ma adu isi gi Zerodha gi kano se lake account ko Zerodha gi account sida is kano sang ke aduga koi setup ama semaga thamau se sida se khoi gi kano ne ngarang gi market ki ni ko ngarang gi market ta khoi na yeng gai se sida khoi gi ko descending time triangle ama form tawre hana khoi yengi ko descending triangle sida gi breakout tawre ga mu pull back tawre ka ro re sida gi tarak pedadi khoi gi lake je ko si target green line sing je target ngakani khoi thamam base ko the last ki target sibo yorome ko last ki target sibo subsan je yorome adu ngasi se khoi na mu jing adu si gi makha sida gi open tawgra ga di duni ba flat ta kayumba open tawra ga di okay flat ta natraga su market sin na kayumba sida happen injection ge sigi point se sigi lairiba ko me ha yes green color henge ko hai river sigi magi ajike apun draw tawriba line se kadai dano 16632 dagina 24 baw ko sigi marak se sigi lairiba support se demand zone ko sigi zone si da breakout tawraga kumgraga di ko akoina u fangdu se ko market se kada waida sattu ka sakada ge haibu ni we jing du se kada ba sa si time frame se kitang saw tho laga I lage ko natradi u fang ba se khara ware okay sida lai ko si lai daga di ko ne lai se ojik se 16620 ne lower se pasigi matung da di market se satpa ya bagi chance lai se 16620 ye next ko si se kaya no yung si ko akoy scalping taw ba matam da sige line si malo buyay si de horen market ne ore pusay ko do si de jing asi okay si da amalay ne zone nam ko 16580 ko high level si baw market se makharam da lakpa ya bai chances adu matung da sidagi breakout amuk la agati khoina yengba ya yam nakna ko yam nakna khoina yengba ya se 16500 ko 40 si yengba yari ko si green oil lamge adu hore na khoina market open tawra kan da su si ki setup se amuk su halaga jing si ko si ko smaina khoina market se ngasi gi oina no si khala line se soina thamam se foreign market sina aidi open torokpagi matungina kai gumba si 16620 si gi makha da la agadi akoi scalping tawuda sida laidiba green line sing se koi gi ko target oige do ni buloin yai ko me adidi kai gumba mathaklo ma ka khala agadi mathaklom da kakhala agadi ngarangi target singsi da khara semdok semjin la ani nata foreign market se mathaklom da open tawragadi side la leiriba volume sidi ma soida flat open tawragadi ka badi khara warni nata kakhala kaigum si da kakhala agadi si break tawba yengsi hana 16725 je ko si break tawragadi ko khoi first target se sida sum oira su yare nata soida singda birim su yai
ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯔꯠ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯄꯤꯡꯒꯤꯗꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50ꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50ꯒꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯀꯣ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁꯀꯤ ꯂꯣꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯂꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯐꯧ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯨꯝꯃꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯒꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯀꯣ ꯒꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯒꯦꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯥꯎꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯂꯨꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯟꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯁꯟ ꯕꯤꯌꯥꯔꯤꯁ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯣ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯃꯦ 5 ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦꯁꯦ 12 ꯃꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 35,200ꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣ ꯑꯥꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ 35,000ꯗ ꯎꯏ ꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ 35,000ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯀꯣ 35,000 ꯀꯣ 35,000ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ 34,500ꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ 35,000 ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ 35,000 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ 35,000ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯁꯦ 35,100ꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩ 15 ꯃꯤꯅꯠꯁꯇ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯩꯔꯦ 35,000ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯁꯤ ꯁꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ 35,000ꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ 35,000 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ 35,000ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ 35,000ꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ 35,000ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 34,000 ꯀꯣ 500 ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯗ ꯎꯈꯤꯕꯗꯣ 34,500 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 34,500ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ 34,000 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ खर वीक है मैम तो 34,500 34,000 सेमके मैम को होरें ट्रेड से नुंगाइनबगी सिबो लेरे स्वाइदसु पनबा मदी लेरिको सिगी मपासे होरे खो यंगसी 34,100 हजि हजि लेरिबा मफमदो ओरंगने इनखले को अदुगा कईगुम्बा सिदगी तारागना 35,000 से कायरगा लागदी हाइबनेबा 35,000 से कायरगा लागदी अखोने येंबा यारी टारगेट से सिबावनेबा को 34,700
ko swai box se adu ko na sida ko ni scalping tawraga minute ama ani gi hadi trade low bagi yenga gadi swai da se target se dum khadi phangi ko koi gi han ba sida gi kara ko matam da koi si gi target si yengba yai ko adu ga next ani suba gi lakpa matam da muk ko ai sida sum line sing amage sigi target se sum su yengba yai ko hum suba su ko na yam nak na sida yenga su yai natraga na si direct si su yengba yan si bo lai sigi makha sida gi musakra gadi sigi makha sida gi amuk la agadi ko na uba yai se si thugai bu jing se mu to 34,650 se mu thugai bu jing se kagumba si su kai daga sakra gadi ko makha rom da jing bu yai adu bo swai bog dang 34,600 ko 50 swai bog se khoi ngasi gi oina bank nifty da makha rom da la agadi sida jing mina se ko okay sina makha rom gi nentra koina market se makha gi khaktang jing bu na te kagumba market se na mathak to open tawra gadi gap up to open to ba haibam sele na tragana flat to open tawraga mathalom na ka khala gadi ko flat to open tawraga mathalom na ka khala gadi si da leire ko fast ki se sigi manung de leiring da khoi market se khar leigani ko traffic jam oi bai type ta khoi market se kitang nungai roi do sidagi mathak ta ka khala gadi ta ka khala gadi khoi gi first target yam nak na dum thange flat to open to bagi ni ko ma'am gap up to open la agadi gap up to gi matung ina khoi horen live market dum semina se ko sumaina horen koi hojik semi se sina finance oi ben nate ko horen koi live market ta su amko mu halaga punam ko mu jing mina se to koi sumaina asigi market se menoina mayamna khanariba de koi chart ki matung ina natra aduga option chain gi adai mu Singapore Nifty gi oni jengagadi market se gap down rom da lakpa yabagi chances ne myam na uri se ka kana gumba achi se PE da thanamba yawraga su profit jam ne lobiyo adu C da thanamba gadi ko ai market ki open di matungina gap down da lagadi PE na profit jam lower ni na cha C na mu loss oirani adu ai gi kano oina di ai kano oina khoi apamba oina di ai kade hold tawraga thanamba se masimedi ka hena pamde ko kano sida khoi option da next day gi market se kono chawra pa ma hiang di sane gap down dum continue taw du male natra gap up da open taw ku male na chawra pa wakhan de leidaga thanamba du budi okay ado kai gumba leiram de laktraga di adu thamamaga su mayam quantity yam thambi ga no masida ko fare do ma'am swada sum loisilage aduga horen pung mapan da live class ta mu punsi ko live class means live the trade to mina se punna join to biro sigi koi morning gi discussion tawriba sigi video sigi description da ko live class ki Google Meet ki kano yawri bani link ko adu sanction biro market se ngai minera se gap down do open lak pagi chances se khara wang na uba phangi ko ma thank you